É, que lindo. Olha, tá vendo? Ui! Olha que lindo. Hã? Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de vous donner de plus amples informations sur le déroulement de ce vol. Dans quelques instants, le personnel de cabine vous offrira une collation sucrée accompagnée d'un choix de boissons fraîses et chaudes. Afin que chacun puisse apprécier cette collation, nous vous suggérons de redresser votre dossier de siège durant la phase de chasse. En attendant, vous pouvez consulter notre magazine de bord, vous trouverez une gamme de produits qui vous sera proposé à la vente à l'issue de la collation. Si nous pouvons contribuer à rendre votre voyage plus agréable, n'hésitez pas à nous le faire savoir de nos passages en cabine ou au moyen du bouton d'appel situé au-dessus de votre siège. Nous serons ravis de pouvoir vous servir. Merci de votre attention. Ladies and gentlemen, we have the pleasure to give you some more information about our flight in progress. Regarding our service today, we will shortly be offering a snack with dressings and tea or coffee. So that everyone can enjoy their meal, please return your seat to the upright position during the meal service. In the meantime, you can take a look at the Glacier magazine. You'll find a range of news that will be proposed for sale in the cabin after the meal. However, if there is anything we can do to make your journey more comfortable, please let us know as we pass through the cabin. We'll be more than happy to serve you. Thank you for listening and enjoy the flight. Aquilo lá, olha. Não, acho que foi não o que era? É avião também? Tem 3, 4, 5, 6 no mesmo lugar. Ó. Gente, é muito lindo aqui em cima. Esse que é o bom de viajar de dia.